Саламатсыңар балдар. Бүгін біздің алдымызда тұрған ойыншықтарды жасайбыз. Аны мен областық балдар чармашылық борборунун эко ойыншық ириминин жетекчиси Абдулла Зулпуев алып барам. Окуучуларым оң жагымда Сел, сол жагымда Сулайман. Азыр булар бизге жасап беришет, мен буларды карап көзөмөлдөп турам. Каны эмесе баштайбыз. Бизге эмне керек? Бизге байпак керек. Ошондой эле мынандай банка керек болот. Буларды биз эки жагына алып койгонбуз. Анда баштайбыз. Биринчи эле силер эмне байпакты кийгизесиңер. Андан кийин бизге мындай газон чөбүнүн, же болбосо кыргызча айтканда майса чөбүнүн уругу керек болот. Бул урукту силер саласыңар. Андан кийин аппликация алып баштайсыңар. Баштадык. Эмне жасайбыз бүгүн? Аю жасайбыз, Эми аппликация алып баштайсың. Мына жерин мынтип кармайсың, карма. Сулайман, сен эми мындай алып не кырасың? Тапташ керек болот. Тек мындай чыгар аласың, оңойраак болот да. Ар бир окуучунун оюнчугу өзүнчө бир өзгөчөлөнүп чыгат да. Кээ-бирлерин карасаң өзүнө окшош болот. Кээ ушундай көбүнчө күлүп жүргөн шайыр балдардын оюнчуктары чында эле оюнчугун карасаң шайыр болгон болуп калат да, бир күлгөнгө окшоп турат. Ушундай бир өзгөчөлүктөр болот. Анын окуучулар ал өздөрүнүн ошол каармандарына ар кандай ат коюп алышат. Ат коюп алгандан кийин ойношот. Ошол кандайдыр бири-бирине сөз таап, bir ssenariy сыяктуу bir нерселер түзүп алышат дагы, ойной беришет. Ne oldu Süleyman seninki? Kana? Bolağaca da sayın. Balatku değil mi? Mınday alıp baylap durup, akırın mınday alıp sürüp taptay veresin. Asıl kıskarak jipinen baylasan sağa ıntaylı olur kodayım. Men sizlerge jip kırkıp berip turayın. Peki. Mına jagına tart, iki jagına tartsan. Pışık tart, pışık. Kandı üyleyiz, bunda üyleyiz. Bizki biraz görak bolup kulağımı deyim de, bunda üyelep. Ne alışın gerek? Ne alışın gerek? Ortasından baylaş. Ortasından baylaş gerek. Mesela az uzun olarak jip kırıp berem.
Hem kulaklarını çıkarıp başladın ha? Asel, koy dur. Ne tez boş gerek de, gördün mü? Bunday alıp iligenin de. Birinci, bunday alıp ne alasın? Birinci kulağın bir yağın bunday alasın. İkinci, böyle veresin. Kattırak böyle dur. Pışkırak böyle ana mınaların mına çeşilip geçiş mümkün de. Kayradan böyle. Kana baylaganda katık bunu tarsan. Şu tumşukların baylaganda cipleri uzun bolsa oңоyраак байланат да мына. Эки колуңду мындай алып тартып туруп мындай аласың да. Ана ора аласың. Мынакей. Buna birinci çıkarıp alasın ha. Katık emes mi? Katık emesse Жумшак eкен. Baylasan burada ha. Bunu da alasın, gördün mü? Bunu da alıp durup bunu da alasın. Ha? Gördün mü? Bu cana plastikle oluşu işte. Kolunu işletişin gerek. Basıp çarpak kılıp. Tataptır. Buna qara. Gördün mü? Katып kaldı. Sen onu buğa katып kaldı demi bayla albaysın. Ошон үчүн чеч. Чечни сиз байлай берем. Чечкен жумшартабыз. Чеч. Bayla albaysın. Жүдөйсүң да. Мынакей Аселдин жасап бүттү. Аселдики торомпой. Азыр Асел көздөрүн жасайт. Көздөрүн жасайсың, а? Кана көргөзчү. Болор. Мына жалпайтып, мына беттерин түздөп оңда. Kana? Nasıl? Gördün mü? Gördün mü? Üstüne ne bastın alacaksın alıp.
Azır boyak berip koyabız, bularga da. Muna iki betine kızıl boyak berip koyabız. Же болбосо маркермен деле бояп койсоң болот. Ага, чоңдук ушундай болот? Болот. Болот. Ондоч. Ай. Чоң болот. Чоң эмес, болот. Наркында ошону килелеп туруп. Жақсы oldu. Насел жасаған торомпой oldu. Жашнакай торомпой. Болтойгон торомпой oldu. Сулаймандық болса, айу, жанағы Винни-Пухтағы айуға ұқсап қалды. Біз бұлардағы қозырақ болуш үшін мынандай аэрозольный бояқ менен бояқ береміз, алардағы қоз болады. Бұларды кім қалағандай қоздой берсе болады. Näkke mынандай болып қалды. Қаншалық бояп берсең, шунчалык қоз көрінеді. Näkke біздің айыбыз мынандай болды. Näkke бүгін менің оқушыларым ойыншық жасап берішті. Өзіңіздер көргендей бұларға рахмат. Сілер дағы өз үйіңөрдө үй шартында ушундай ойыншықтарды жасасаңыздар болады. Саламатта болуңуздар. Саламатта калыңыздар.